Director Chief IVF Consultant jangka Janitva IVF Center Guwahati Assam ke Dr. Arpita Sarma minta kelawan kenang senang bak Shillong ban aya kubor ke baha shiki shijur ki bamla satya ban yok khon na kada ko jinglingki ke Dr. Arpita Sharma kelapha ia kan ke kubor shiki shijur ki bam yok khon sho la bon snam hadim gladap ya tho shongkurim kelap ban wan Children's Hospital ke jaga sumar ke ban hakash nang pok se Shillong ban ya Shillong komnu ban ajing sumar ki la daga jing bam yok khon ke na jing lingki jaga kin thailand ni na ushin rang Nagabenta ke jing tip ke bakam benya pilaman book ik appointment ke jong phi dak ba telephone hau number kendai lai kendai san pra iwe not ar but pra nyo lai iwe kendai henriu ar nyo iwe pra Namar ke jing jor jong ke jing jat ba ke jing jular ka surok ar pomer ke ba penyeso ba ke senong umdu ter sudo umrit bar ke bala boru ke jing ma ki pat ba ke ba penan kam yang ne surok nagadau ke jing tua jong ka khendau hagi bobon ki jaka Bat kam tam ke jing nang telor jung ke jing tiang lailat kalabuk lupa ya ki pat ba ha ke jing ma. Bat badon ru ki kali ki bakit ki mar ki bakya ke biat leng ba kani. Nakaliang keseng nyau trap National Youth Front HNYF Northern Region hapo ke jing lam uba Alfred Malay General Secretary bat balasan ran lang da uba Vincent Seliang Secretary jong HNYF Arpo Mea Circle. Baru George Tangsang advisor ke Paham Maulen Arpo Mea Circle. Kila maham teng ki kali ke bakit ki mar ki bakya bat kam tam ki try ki kali bekim dei ban penan kam yang surak haba ki kit ki mar ki bakya namar kala ban bu ke jingma ki pat ba halor kene ke bentan ke yang kaseng ki lalet ru ban kendo ya ikong birani ADC ke distrik ki boy ban pen sngau ki jing ki pat ba ke bami na ke jingmam siknyo ki kali ki bakit ki mar ki bakya biak leng ban ke surak ban ke yang ki ADC ru kala kular bagan chimkya kene ke jing ke bai dei bagi jing ut ki pat ba jong ke than Bat ha kejuk kopor keseng kalau kerpat di bot punya distrik bagi dai ban pensangian Omar Dor. Ya ki trok bakit palat puat bat mana bakim dai ban penan kam ya kene kesurok. Tem takasngi nakaliang HNF Northern Region niwan bakendu ya u DC jongkari boy district rai namar ba udon apdeng gamet kapat ke bongkoi bongkia tegumta ki la ajing tip dinya bangilun kamet kedu ya EMCS kong bireni madam bireni awi dia bekajing long jingman nang ta kakit kaba jong kini kitrok bakit pelat put apo kadong dong riboy jingi bami nakiwi ki surok internal road ki bami apo national highway kamtam syon ki thany mahoti nang ta ki thanya boy rumbong ki molosnai bakum juru kamtam kini ki keli ki bami apo arpumer apo ki mimi nambo umdu bami apo arpumer bun ki trok kit pelat put haki kendai kerwiton marba Agi ni kisi keniat sengiru keladon ke jingja ke ba susi ke ba syong nak balak ketak ya ka syong sup sungan junggi nang senong juga ketika arpumer haba ketuk surok ke bami namdu cha po lailat arpumer keladon ke jing tua ke surok tengi ngiwan ben kendu edisi ke hendreng la yo ben keren bagi di kong ni madam birani abd ben kene ke surok bakin sebah bacimkia nang taru abd ben khang ye kini gitrok ki bakit pelat put bakin dei benyaj banyeng akun ke surok namar ba kadon ke jikta namar ba ini ke surok kala bantua kala ban poiru haka jingja ke basusi la sainsi dia ha kene ke daung ngiwan bu ini ke apil ke jingtho ban pan ke jingirap maki ban pan ke jing pinsai na kalian ki bakin khang mardor hai bidi bagi ini kali ke bakit pelat put ya kene ke jingtho amun sua ke Northern Region kala ada bu ke jingtho kalau aku piru ya USP office nang ta DC main nang ta bade ya district transport officer ai bade begini ki truk ki bakit pelat put mar babun hi suong no mde tang baki ya bakendu surok nang rewat hakini national highway ru abaki kit pelat put kadon ke jingwit na benda ki nong ya nang yang namar bateng teng da ke jing pelat put jungki mar baki mla berpinjang ya ka jingyat takum kalenti baki de benyai teng yat na karung saj agwade ben action pass mio teng kawan rak ro gajing susi hakaba poisa gajing accident kaliru de neng ne kadau bana kaliang ka Northern Region HNF Northern Region ibu ka apil ibu ka sono ngidiman ba administrative ba gade ben sim ya ka jing sinjam ka ba hakmat ba gade ben khang ya kini kali kit pelat put dekat ngi jong ka armes apil agi dan lang jong di phat aden po hakma Tingwan bu ini kejeng tho habede batka jing julor ketika frok ke badan aku mer de nak kalian ti kas seng
administratif ni da support jur ya ka distrik ibu kawai baka la dan bentalang ban ni ban khang persya iki kali bawan nang tegi thai tam kani ka flok bana po umdu syadu athomer kumba pila i bakala don kajing tua hakaba itu jinong kali dia nanang jinong babun ba don ko pat kajing julor ka bala ima banyak ini kali ki bahe te nakaliang tinggi sang ngida kerpat begitu ki alsun truk tiba kit overload hendak ton senang te nakaliang juga sang ngi khang persa te ngaso ban ong ki ba ngadu ba phio ikani khomor ba mentah ba kakali jupi sobha wono miak chut jaga pada kalian kesang jungi ngila khang persa pada khyu kepor ngila bu jing tho saka police department WD bat di madam DC hang niru di birani te ila ong ba nakliang di irin sim ka adistip ba tenge lagi jak tu kali ki bayan BI